wonderful, super wonderful, talented guy. Ndamukunda cyane Lino G. Namumenye kuri concept, nahise medi kumufana ukomeye. I'm very happy, man. I'm very excited for the event y'Umuhanzi. Abarundi bari ni benshi biteze kukubona ndetse kuko benshi bakunda kutaregera kubiyereka kwawe. Ben hari Ben ingo live Ben irukimo abarinzi bakomeye bari live neza. Agiye korana kuri kindi Ben yahisemo gukorana na Ben de Rambo. Ibiro nagize nyuma kuri agomba kuzana na band ku Kigali. By the way, ndavuga ni ukigiye kukina abayita kuze DS bari mu muziki w'abarundi. Abagiye Burundi n'abajyanye yo band kandi bafite band ari mu banyamuziki twakuze ufite nibo batureze mu muziki so nidanye cyangwa communication n'abamwe hano arambira ati band nziza ni nyinshi yambwiye nyinshi zitandukanye ariko arambira mu kuri imwe muri zo ni yitwa Ingo Band turavugana n'uko ndabakuze about to make history. Yeah. The band urabikaze mu gihugu cyacu Burundi. Yes, ni basore ryambere shika mu Burundi. Nisho yambere. Yes, abakunzi umuziki Burundi barakwinda igishika mu gihugu kwakugira kuri stage imwe na bibiri. Uvuga yuko wakuze wumviriza. Witeguye gute kumbura kugira ngo public mu Burundi bihagurutse ugiye tuzi yuko ari abandi bafite bakomeye mu Burundi bahari. Niteguye urwego ruri hejuru cyane. Ibihugu byose njya mu bitandukanye biba birimo abarundi akenshi iyo nkoze conseil Belgique na 50% abarundi 50% abanyarwanda gutyo mbe babavanze ufite igihugu cyacu Burundi n'u Rwanda is pretty much the same country so ibyo twakoze ahandi byo kora ibirenza aho ahangaha ku mitwe abantu miliyoni barakurindiranye igishika ndetse baramaze no kugura amatike bagifashwe na Now company yashaka kuzana hano mu gihugu cyo kintu tubwira ku mugwiza atunga ashaka kuzana jana John? Oh, John is a wonderful musician. The gift to John tells a bright. I'm with a bright music. John ni umuntu navuga ngo ufite vision nini. Ikiza cye vision afite icyo nayikundiye nagari vision iri individual ni vision y'igihugu cyose so ni igihugu arashaka kuzamura igihugu ashaka guteza imbere igihugu kandi nicyo cyo nabonye kandi namukumbuye umwana mwiza cyane. Yes, the band kibazo kimwe rugende iba inshuro yawe ya mbere cyane mu Burundi ariko kandi maze imyaka myinshi uri kurakora abibaza ko cyari kibuze kugira ngo wakigana mu gihugu cy'u Burundi uzitanga umunezero. Nibaza ko ari igihe cy'Imana kigeze ntabwo wajyagarika so ibihe bya mbere ntabwo byari ibihe by'Imana. The band byari byateguye yuko mu giteramo uza kuba uri kumwe na RJ the DJ umu DJ akomeye cyane wa Diamond Platinum kubera ko wahisemo RJ ariko kandi ahagarikire kukugiriza umuziki ariko kandi ko mutazananye arihe ntaraza yashitse bimeze gute. RJ twavuganye ashobora gushika ejo icya kabiri RJ ni inshuti yanjye hafi so yo nkoze ibitaramo bya hafi hangaha muri South Africa kenshi akunze kuba yi with me for the most part ariko nibaza ko na John yamugiriye icyizere nk'umu DJ w'international. akabazo RJ the DJ ari we wamusabiye akazi muri nawe byaba ari byo oya kubera ko ari inshuti yawe uravuga uti reka musunike ahubwo nashimishijwe cyane nuko bamuhisemo nk'inshuti yanjye ariko nawe niwe munyamwizeye first. Umuririmbyi urangira na The Ben yamaze gushaka gutanga Burundi abarundi n'abarundi kazi abanyarwanda n'indi kwisi yose babimenye ariko kandi ntiyaje wenyene ari kumwe na Babu sinzi ko twakuramutsa nawe umeze neza abarundi bakunze gukora ku mbuga n'abagira bashikiriza ku mbuga zitandukanye ariko kano kanya warusi bakwe byo buzuri kuri stage n'umuririmbyi urangira ndetse kwisi big fees cyo kimena Salvi na Lydia na Linoji cyo kimena twe uyumva gute bishimira Imana wese ungana nanjye abafite bishimira Imana bishimira The Ben na John banyizeye nanjye babaranze akabazo kandi kanyuma karabe kuri John wongera utwakira n'umushitsi ndetse unatubwira n'ibikurikira ndetse unamubwira n'akajambo kamwe umushitsi ko deje wamaze kumushikana wabikoze. Urakoze cyane ndabari kuri we ndabashimira umutima mwiza mwatweretse wo kwakira. Why emotion? Why emotion so happy? Sorry. Merci beaucoup de Ben. Muyoboke nawe umwe mu bantu yakiriwe bwa mbere The Ben akubwira The Ben watubwira ikarukanya ikungira ibintu igikurikiraho muzaza muri press conference kwa gatanu saa sita. Asante.